Ako si musliman i imaš žensko dijete, već od malih nogu je moraš podučavati i savjetovati sljedeće stvari. Poduči je da stavi ruku preko prsa kada želi da se sagne kako bi joj se ne bi šta otkrilo od poprsja. Poduči je da kada je na javnim mjestima da ne stavlja nogu preko noge, nego nogu uz nogu. To je mnogo čednije. Poduči je da se ne penje stepenicama dok iza nje ima muških osoba. Poduči je da ne ulazi sama u lift sa muškom osobom koja joj nije babo, brat ili neko od mahrema. Poduči je da se lijepo osmijehuje, a ne smije grohotom. Poduči je da se ne rukuje sa stričevićima, tečićima i dajđićima. Poduči je da prilikom razgovora sa drugom osobom uvijek ostavi dovoljno prostora između nje i te druge dotične osobe. Poduči je da se svima postupa smireno, bez prevelike opuštenosti, pa makar se radilo i o rođacima. Poduči je da se ne provodi vrijeme na cesti, a kada već mora, onda je poduči adabima i pravilima puta. Poduči je da poštuje starije, da im ustupi mjesto i da bude strpljiva sa bolesnim ukućanima. Poduči je da ne sjedi u društvu i sjelu žena koje samo prenose šta se zbilo sa onom ili ovom ženom, pa da tako pokupi tu ružnu osobinu. Poduči je da žena muslimanka ima svoju robu, uniformu za izlazak van kuće, a ima robu koju može imati unutar kuće, te da to nije isto. Poduči je da ne priča sa strancima bez potrebe, pa makar se radilo i o komšijama. Poduči je da ako želi nešto da pokupi sa zemlje ili da podigne, neka uradi čučeći, a ne saginjući se kao da čini ruku u namazu. Poduči je da nekada komšinice znaju ispitivati djecu o privatnim stvarima njene kuće, pa ako to primijeti, treba da izbjegne razgovor i da jednostavno kaže najbolje je da ti to pitaš mamu ili nešto slično tome.